Sanibona, phinde nginibingelele futhi nangalomzuzu nangalesi sikhathi. Sicela nje sibe isihloko esithi ukube wonke umuntu ubedlala indima yakhe. Yazi ngike ngihlale nje ngijule mangibheka izinto ezenzakalayo empilweni, emhlabeni, kubantwana, ezikoleni, emsebenzini. And we all know ukuthi sihlezi si-responsible for something, somewhere, somehow. Your hands are always responsible every day. Ukuthi kumele uzigeze, ukuthi kumele ukline, makuthi kumele ukline intombazane noma umfana. Umfana kumele ukline igceke, ingane kumele ugeze izitsha, umama kumele upheke. Your hands are always responsible. Ubaba izinyawo zakho, you are responsible to go to work, ubuye negrosa. Wonke umuntu is always responsible for something, somewhere, somehow. Esikoleni class rep responsible for umsebenzi walo, uthisha we-English responsible ukuthi ame afundise isingisi, owe-maths ngokunjalo, owesiZulu ngokunjalo. Everyone is always responsible for something, somewhere, somehow. At church, umdikoni responsible ukuthi adlulise abazalwane abatshela ukuthi lapho wena hlala lapha. Umfundisi responsible ukuthi adlulise izwi abe ulizwi likaNkulunkulu each and every Sabbath or each and every viki, abe umshumayeli, abe umshumayekazi. Prophet is always responsible ukuthi atrap amazwi kaNkulunkulu azowadlulisa kubantwana kubantu bakaNkulunkulu lapha emhlabeni. Umvangeli is responsible ngezinyawo zakho ukuthi aphume angene imizi ngemizi ashumayele izwi kaNkulunkulu. Everyone is responsible for doing something. Emsebenzini, imanager is responsible ukuthi imanage umsebenzi. Supervisor is responsible ukuthi supervise igadi abasebenzi. Inspector responsible ukuthi inspector check ukuthi yonke into yenziwe kahle. Boss responsible ukuthi sikhokhele izimali zethu uma sisebenzile. Everyone is always responsible for something ngaso sonke isikhathi. But usubona indlela manje ama responsibilities, indlela abantu abangasawazi ngayo, abantu abangasawaqondi ngayo, indlela abantu abangasawenzi, abangasaqikeleli ukuthi my responsibility mina ngiyayigcina, into ekumele ngiyenze mina ngiyayenza, into elindeleke kumina mina ngiyayikhiqiza, ngiyayiveza, ngiyayenza ngaso sonke isikhathi. People are no longer providing and doing what they are responsible for, what they need to do, what they need to cover, what they need to make sure ukuthi yenzeka, ngoba ibona vele ebekade mele beqikelele ukuthi kuyenziwa lokho, mele beqikelele ukuthi kuyenzeka njalo. At hospitals, doctors are responsible for iziguli, nurses are responsible ukuthi iziguli bayazigeza, cleaners are responsible ukuthi indawo ihlezi ihlanzekile, cookers, abo chef, they are responsible for food. Ezitolo, they are responsible ukuthi kuhlezi kukhona ukudla. Everyone is always responsible. But uyakufika esitolo uthola ukuthi nako kade qhuma into isisakazeke lapho phansi, bashiya kanjalo abanendaba. Uyakuthola ukuthi even emabanki, the long queues, ey'bhedlela ulayini mude ungaka, because abantu who are responsible to be doing their job, making sure ukuthi abantu banakekela, abantu bakwazi ukuthi zonke izidingo zabo zenziwe. They do not care whether bazohlala etiyeni isikhathi eside, whether bazohlala bazixoxela indaba zabo, and abantu will wait and wait and wait belinde bona, because abasenandaba nama-responsibilities wabo, abasenandaba nezinto ekumele bazenze. Bazi kahle kodwa ukuthi they are responsible for this, bazi kahle ukuthi lo msebenzi lo ulindeleke ezandleni zabo, ulinde bona, ulinde ukuthi bakwenze, ulinde ukuthi bakwenze konke ekumele bakwenze, so that umsebenzi uzopheleliswa, so that umsebenzi uzokhiqizeka, nabantu bonke bajabule, wonke umuntu athole into ayidingayo ngesikhathi esifanelekile. So ama-responsibilities wabo abantu abasawaqini, abasawenzi, they do not care anymore. So yazi umhla ka-12 June 2024, it was before 11, I think the time was 22:52. Yes, 22:52 when I woke up and wrote this message ukuthi only if wonke umuntu ubedlala indima yakhe, only if wonke umuntu ubedlala indima yakhe kuyo yonke into ekumele ayidlale kuyona, ngabe wonke umuntu impilo yakhe ilula, ngabe wonke umuntu yonke into yenza kahle. If sonke sazi ukuthi okay, la ekhaya nje bese bo 5 ekseni siyavuka, omunye uyaklina, omunye washa izitsha, omunye uyapheka, omunye uthutha amanzi, omunye uyawasha. So if sonke siyazi imisebenzi yethu,
Akekho ozoba nenkinga ekuthenini alibele thethiso omunye. Akekho ozoba nenkinga ekuthenini ahlale shuthi la endlini yabo nje bekhona oklinayo ngeke size sihlale kungcolile. Yabo nje bekhona ozosiphekela angeke size silambe. Yabo nje bekhona ozowasha angeke sigqoke ingubo engcolile. Yabo nje bekhona ozothutha amanzi angeke size soswela amanzi. Yabo wonke umuntu unezi responsibilities yakhe. Yabo nje kukhona owasha izitsha angeke sithi mase kusuwela izitsha sekumele kuphakwe manje ukudla. Qale phansi kuthiwa usibani awukuthi nokuthi umuntu siyaqala manje usithatha isitsha sakho siyozirinsela yedwa empompini noma useyozenzela yena okungokwakhe. And then because into esiyandile njengamanje it's the level of selfishness esiyandile kubantu ukuthi mina I'm just gonna be doing this for myself. Mina I'm responsible for myself. Mina I'm responsible for my life. But kumele sihlale sibumbane singabantu yabo. If kuthiwa siyabumbana siqine ngaba kekho umuntu okwazi ukusihlaba sehlukanise kangaka. Ngaba kekho umuntu okwazi ukusikrasha ngale ndlela esikrasheka ngayo singabantu because sihlukanisekile sa isolateka saba scattered away ngendlela esimanga, which is what COVID came and did kubantu lapha emhlabeni. Yafike yabahlaba yabehlukanisa abantu ngendlela eyisimanga so that abantu bengeze bazi ukuthi badingana kangakanani because emhlabeni akukho fair. I repeat, akukho fair ukuthi kube khona umuntu ozokwenza konke abanye abantu bekhona behleli bengenzi lutho. It's really not fair. Ayifuneki into kanjalo. Yes, yena uyakwazi. Yes, capable. Yes, futhi uyathanda. But it is not fair. Because sonke we are given an opportunity. Sonke we are living in the same, and we are living under the same sun. Sonke we are living under the same world, under the same God, under the same type of weather. We are all given time. We all have hands. Sonke sinezandla, sonke siney'ndebe, sonke sinamehlo, sonke siney'nyawo. So how is it ukuthi there are people akumele yena asebenzise izandla zakhe, aphinde asebenzise iy'nyawo, aphinde asebenzise iy'ndebe, aphinde asebenzise amehlo, aphinde asebenzise iy'ndlebe? How is it impossible? How is it fair ngaleyo ndlela? Nikhona nonke ninobo 5. Abanye bazoba busy namafoni, omunye aba busy ne-laptop, omunye aba busy nokuthi ebese oyedwa kumele aklinele wonke umuntu la endlini, aphekele wonke umuntu la endlini, awashele wonke umuntu la endlini, enzele wonke umuntu la endlini. And bese kuqhamuka kuhambe ke kufike kuleli point la khona ezothi umuntu ayi mina ngizoyiphekela mina ngizozenzela mina ngedwa. Mina ngizozenzela okwami ngedwa. Mina ngizozenzela okwami ngedwa. Ila ukubumbana sekushawe kwashankathela kwaphela nya ezweni lonke. Why? Because asaphilanga impilo yothando, yobumbano nokusizana. So ngavuka lamazwi ukuthi yazi lapha emhlabeni ngabe siphila impilo elula nemnandi kangakanani ukube wonke umuntu ubedlala indima yakhe. Ukube wonke umuntu ubenza into elindeleke kuyena, ubenza into ayaleziwe ngayo. Because wonke umuntu uyaleziwe ukwenza something lapha emhlabeni. Wonke umuntu utsheliwe ukuthi uzokwenzani. There were people with different gifts. Usukuyazi ukuthi leyo gift yakhe kumele azoyisebenzisa lapha emhlabeni. If you've got a gift of singing, usukwazi ukuthi leyo gift yakhe uzoyisebenzisa lapha emhlabeni. If you've got a gift yokuthi unothando lokupha abantu, usukwazi ukuthi uzosebenza ukupha abantu lapha emhlabeni. Usukwazi ukuthi leyo gift yakho leyo kuzomela izosebenza lapha emhlabeni either way. Because you are given, you are instructed. That is what you are here for. Kodwa ke akusekho njalo. Wonke umuntu usefuna ukwenza ngokubona kwakhe, usefuna ukwenza ngenkanuko yakhe, usefuna ukwenza ngokucabanga kwakhe, usefuna ukwenza futhi nangokuthanda kwakhe, which makes life easier. Sekwenza impilo ibe nzima, not just for wena, kodwa even for the people around you. Because sisemsebenzini sonke ngithi we are all cleaners. You were instructed to clean that type of place when awangayiclean. Sekumele ke manje clean omunye umuntu ke. So it's akusabi inkinga yakho wedwa, sekuba inkinga yethu sonke. Because at the end of the day sisebenza ehotela ngithi le ndlu kumele igcine icleaniwe. Because kuzofika ama guest la azoyidinga le ndlu. So ungayiclean kwakho akusho ukuthi nomunye omela angayiclean.
but sizodinga ukuthi manje ku-instruct omunye ukuthi ayikline because wena uhlulekile ukuyikline. Kodwa uwazi umsebenzi wakho, uyazi into ekumele uyenze. Not that unenkinga hlase uyagula noma unani, cha awuthandi nje. So kufana nokuthi umzali ezoshiya isiyalezo sokuthi omdala akapheke ukhari, omncane apheke irice. Lo uzolalela bakithi omncane bakithi Thunjana uzolipheka ngempela irice, akwenze lokho okulindeleke kuyena. Ebese omdala ayizulele angakwenzi lokho, angawupheka ukhari. At the end of the day, mashona ilanga silambile, sifuna ukudla. So lo mncane ke manje usezoba forced uzothi yafona ma usehambile usithi akaliphekanga ukhari, uzothi uma ngiyacela sithando sami sacela ukuthi ungiphekele, uyazi nawe uma ngibe emsebenzini ngizobuya ngilambile. It's not fair because it was that job. Why bengashiya ngabe egxabhisile ke at least bathi sacela usale usungifakele isopo. But they didn't because abantu abasenandaba nje kamanje, they do not care ukuthi into ikhona, ukuthi ngitsheliwe ngiyaleziwe ukwenzakaleni. They have absolutely give no care ngalokho. But yena mayitholele ngokwakhe, mayizuzele lokho akufunayo ngesikhathi asifunayo. Ngakho ke kuzozidingeka ukuthi lo lalelayo enze more kunalokho abakade yalezwe kona, because siyawudinga lo khari, siyakudinga ukuthi sidle. So singabantu uNkulunkulu wayethanda ukuthi lapha emhlabeni sihlale sibumbene, sihlale sithandana, ukuze sizohlezi silekelelana. Because siyasizana singabantu, asona sonke sinamandla kithi. Khona umunye unamandla okugijima, khona umunye unamandla okusiza ukukhuluma, othi mekhulumile nje izwi lakhe lezwakala. Khona umunye unamandla usebenzisa izandla zakhe, khona unamandla ukuthi uyabeletha, unamandla. That is why khona umuntu esifazana nowesilisa. Owesifazana uhlakaniphile wakwazi ukuthi yena abepheka ebenza ukuthi, owesilisa yena uhlakaniphile ingqondo yakhe ukuthi okay, uthi ngenza ukuthi iloko okudingalayo, okwazi ukubuka into isale. So sihlalela ukuthi sisizane, sihlale silekelelane, sihlalela ukuthi sibalansisane, sipheshisane lapho nalapho, silekelelane kuzo zonke izinto empilweni, whether ngokudla, nokukhulisana, nokubhekelelana. Siza umakhelwane wakho meswele ukudla, naku sekumphelela umsize umabele ithanga. Umsize ngokumkhulisa, because umntwana kudala wekhuliswa umphakathi wonke. Ayalezwe lapha. Mebonakala enza into wrong emgaqweni ashawe umakhelwane. Mase uyosho kube ufika kube na shawe futhi nakhona. Basilekelelana ngaleyo ndlela. Sibhekelelana ukuthi udinga inkosi yami. Nangumakhelwane uyagula, hambe yogezwa, hambe yosizwa, kwenziwe zonke lezi zinto. Alaliswe ukuthi alaliswa. Manje akusalaliswana, sekulalwa ndawonye makuzobhema ihabli kuphela. Kuningi nje kodwa njengokuba ubumbano selungasekho, umuntu usenza kubonayo nje manje nakuthandayo. And ugcina ngasenza kalanga okubalekile okusemqoka. It's like uma kuhlele umcimbi thizeni, kwazi ukuthi okay wena uzothenga ukuthi wena uzopheka, wena uzoklina, wena uzogeza ingane. You know, sonke si responsible for lokho. Kodwa kuyabonakala kuphekiwe. Ubanike manje sekumele kulindwe yena ke manje sekuyathatha sekaxatshana khona lana, kodwa kumele ngabe kuhamba kahle. Kuze xatshana ngisho kumngcwabo. Just because umuntu akayenzanga into adilindeleke kuyena. Naku bekuthiwa uzobhaka amakhekhe, akasabhakanga ke manje umcimbi akho makhekhe emcimbini. Bekuthiwa uzofika namadrink emcimbini, akunamadrink, sekuyagijima ke ngomanje ngo last minute kuyothengwa amadrink nani sekukhishwa imali, kuyabiza manje. Kanti le mali was budgeted for something else. Lo but are responsible for lento le akayenzanga, akanendaba. We live in that time manje abantu baNkulunkulu lapho khona abantu bengenandaba. And kuze kusafarishe abanye abantu keke, just because of these people who do not care. Sike sisho at church ukuthi yazi
which is something esike siyisho nje ukuthi yazi kube wonke umuntu ukhonza uJehova noNkulunkulu ngaba yekho umuntu osebenzayo kube sonke siyamdumisa uNkulunkulu simbabaze simkhonze senze intando yakhe ngaba yekho osebenzayo ngaba yekho oshumayeza omunye ngaba yekho ovangelayo ngaba yekho okhulekayo ngaba yekho wenza lutho only if everyone did what was meant for them to do ngabe ngempela sonke sikhulekile kepha ngoba uJehova usasithandile ufisa ukusibona sonke embusweni wezulu. That is why kusemqoka ukuthi onhliziyo zabo zivuma basebenze ngenkuthalo. Yabo if you still have power to do intando kaNkulunkulu, if usanothando kwenze ngenkuthalo, you will gain for that. Uzuzizuzela ngalokho. uNkulunkulu ugiqabeza ngenxa yalokho. So that's the solution ukuthi abantu noma bengenandaba kanjena bemlahla uNkulunkulu umuntu eresponsible ezazi ukuthi umfundisi kodwa akakwenzi wena umshumayeli take a stand. Enkonzweni kunabantu abalegible for uclean kodwa abakwenzi. If you have time thatha umshanelo khona abantu abamele benze ukuthi bakhuleke banxusela abantu but abakwenzi because you have life, do it. Kona yes ngabe kubalula Nkosi yami ukube sonke siyayidlala indima yethu but abantu abasafuni abasena ndaba. But the more bengabi nandaba sibuza ukuthi nawe unendaba. Because indaba ingawo. Because konke ukwenza uzenzela wena. Konke ukwenza ngezandla zakho uzenzela wena. Konke ukwenza ngenyawo zakho uzenzela wena. Okwenza ngendebe zakho uzenzela wena. Okwenza ngamehlo akho uzenzela wena. Ngendlebe zakho uzenzela wena. Ungabusabheka abantu manje. Sekhathini zokugcina abantu abanendaba bafuna lutho abanendaba ngampela futhi. But wena usanendaba. Kwenza ngamandla akho onke ubekezele. Umvuzungu wakho ubekezele wena ozozuza ngakho konke okwenzayo wena ozozuza kusasa ngathi sonke ngayonke indlela osikhandla ngayo because konke kulele kuwena. And ke kusemqoka ukuthi abanamandla basize laba ababuthaka thaka so that lizofezeka icebo likaNkulunkulu, lizofezeka icebo lamdalo wezulu nomhlaba. So kulezi izikhathi zokugcina ngoba abantu abaningi sebeluthiwe isitha ekuthenini bangakwenze kumele bakwenze. Baluthiwe isitha ngikuthanda izinto ezikhona imali imisebenzi nani abasakwenze kumele bakwenze. Bavuma futhi nabo. Kodwa ke abakaNkulunkulu bamele ukukubamba konke ukuze bakufeze konke. Abantu baluthekile, abantu balahlekile, abantu badukile, abantu babambelele ebuthakathakeni baze bawabhu phansi. But wena uNkulunkulu usakuphila amandla, akuphi ukuqonda, akuphi ukuhlakanipha, akuphi konke. Use it. Kuba uziqhubeka uziqinisa, uNkulunkulu usaqinisa sonke isikhathi abe nawe. And fight. Sekulungile. And fight. Sesiyafika esiphethweni. Sesiyafika enkazimulweni. Yes, bekuzoba lula vele emhlabeni. But abantu abasafuni just like emsebenzini. Umuntu bengafuni into uyenza akafuni. Sekusebenza inhliziyo zabo zivuma. Abafuna ukwenza ukuthi. Abafuna ukumlalela uJehova. Abafuna ukuyenza intando yakhe. Abafuna ukuphelelisa icebo lakhe. Futhi abazuzisa ngelinye ilanga. Awubagixibeza kungaphezulu. Awubagixabeza ngezenzo zabo zokuhle. Awubanikeza imiqhele yabo. Ngezenzo zabo abade bezenza loNkulunkulu ngenhliziyo ezimhlophe. So kulunga kwakho is not taken for granted by uNkulunkulu, but he takes it serious. Unlike the people who take it for granted, bebona uyisilima wena, bengafuna ukuyenza into wena uyenze. But uNkulunkulu kulunga kwakho uyithatha serious. Uyakubona, uyakunothisa, futhi uyakunikeza ongaphezulu, aphezulu kwalokho kulangazelana okudingayo. So lo myalezo nje ofishane namhlanje uJehova uthanda sibe nawo ukuthi only if everyone was doing ukube wonke umuntu bedlala indima yakhe ngabe kulula. Kodwa ke noma bengayidlali wena idlale. Nkosi nje benani ngibusise kakhulu inisize idlala izindima zenu lapho kufanelekile khona. Seseduze phambili siyanonga uJehova uyabuya. Jehova yasizonda isono. uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele. For more information, TikTok, Facebook, Instagram,
lihle ithemba mzobelo sicandlulisene nomnyalezo nakwabanye bathela ukuphulukisa neqiniso laNkulunkulu. Nkosi nibusise. Amen.